Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi turi ku itariki 5 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Ku munsi w'ejo hari ku itariki 4 ukwezi kwa gatatu, leta y'u Rwanda yashyize itangazo hanze ryihanangiriza igihugu cya Canada kubera amagambo asebya u Rwanda yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cya Canada, avuga ko u Rwanda ruri inyuma y'ibibazo by'umutekano muke uri kubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC. Kubera ayo magambo asebanya, leta y'u Rwanda yavuze ko ikeneye ibisobanuro birambuye kuri Canada ku byo yatangaje, ivuga ko u Rwanda rufashe umutwe wa M23 cyangwa se M23 kandi ko rufite ingabo ku butaka bwa Kongo. Bivuze ko ibyaha by'intambara birimo gushinjwa umutwe wa M23 n'u Rwanda rubifitemo uruhare. U Rwanda rwavuze ko Canada yivuguruza kuko hamwe ishinja u Rwanda ubwarwo, nyamara ikavuga ko ishyigikiye ibiganiro ku mpande zihanganye muri Kongo hagendewe ku myanzuro y'inama za Rwanda na Angola yo guhagarika intambara, hakitabazwa ameza y'ibiganiro hagati y'abari mu makimbirane. U Rwanda rwavuze ko Canada nta burenganzira ifite bwo gusaba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yemejwe n'inama z'imiryango y'uturere twa EAC na SADC, mu gihe iri gushinja abayifitemo uruhare ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda riragira riti: Canada ntishobora gusaba ko habaho ibiganiro bigamije amahoro biteganywa n'ibihugu byo mu karere, mu gihe ifata ibirego byose bishingiye kuri ibyo bibazo ikabigereka kuri leta y'u Rwanda ngo ikomeze irebere ubwicanyi buri gukorwa n'igihugu cya Kongo yica abaturage bayo. Iri tangazo rirakomeza rigira riti: leta ya Kongo ikomeje ibikorwa byayo byo gusuka amabombe ku baturage bayo b'Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, mu bitero by'ingabo za FARDC ifatanyijemo na FDLR ndetse na Wazalendo. Biteye agahinda kuba Canada irebera ibyo bikorwa igahindukira ikabishyira ku Rwanda ngo ruri gukora amabara muri Kongo. U Rwanda rutangaza ko ibyemezo byafashwe na leta ya Canada nta shingiro bifite, kuko u Rwanda rushyigikiye inzira z'ibiganiro ziteganywa mu myanzuro y'inama z'ibihugu byo mu turere twa EAC na SADC, ari nako rukomeza kurinda ubusugire bwarwo. Reka tubashimire mwebwe mwakanze subscribe, tubashishikariza gukanda like mugakora share, kandi nawe niba ari bwo bwa mbere kanda subscribe kugira ngo ubutaha amakuru mashya agezweho ashyushye ujye uyabonera ku gihe. Thank you. Nge nari Olivier.